Ania La Ketdin. Manaw timpaw it ni Manong Mau Amanda anak kao. Apay ka din, nanang. Adda may gatang itilitsyon inton birthday. Addaan, nanang. Agurder ka nga rudan ah. Nyalakit din, nanang. Saan mo't aras day ta? Nasapa pa'y mat. May mayat lata no advance ti order. Tapno saan tayo ama ibusan. Agorderak to itilitsyon ti kaaruba. Ay saan? Jak kayat dita. Na, taapay. Jak kaya ti lechon da. Gumatang kalaangan iti sigod na paggatgatangan tayaw. May mayat ijay. Siguradaw anaimas ti lechon da. Ayan na ngay, dagiti impawit ni Manong, nanang. Induling ko ah. Manan, nangitulinan nyo ngay. Basta indulin ko ah. Apay aya. Tunggal aday pawit ni Manong, iduldulin. Sayang dagita no ag-expire, nanang. Anya nga rod ti kayat mo nga aramidag. Ibingayan nyo dagiti kasinsin tayo. Tunggal agpawit ni Manong, kat ado ti ipapawit na. Chocolate, groceries kan vitamins. Diyo mo't lama ibus dagita, nanang. Saan mo't amabalin nga ipadawat ko dagita? Nagregregatan ni Manong mo ijay abroad. Ipadawat ko laang kadakwada. Ni nanang mat, dakas Naka-Im-Imot. Basta, di mo pakibiyangan dagiti indulin kaw. Dahita ti jakayat kada kayo, nanang. Mahilig kayo ang mga indultulin. Natawunan pa yan dagiti daduma. Ayan ngayon, tilitsyon nga in-order mo, anak kaw. I-deliver dan to inton madamdama, nanang. Simbang petang dagiti kumaray. Apay adi mo pala ipadeliver ita. Tapno adamat may display iti lamisaan. Anya lakit din, nanang. Di kay makaururay mat. Aywan gayam. Inimbitayo ka din ni Uncle Dolpo. Iti anya makagapo nga imbitarek dayjay at tao, anak kaw. Kasinsin nyo dayjay, nanang. Nalipatan yung samat. Amumatan dayjay. Mamirmiraot da. Abagan no iso na pa'y kiniti magibos iti may sagana amakan no kwa. Agsasaw kayo. Kasla kay baknang. Saan man anasaya ati kasta, nanang? Laglagi po nyo. Ano saan ang nag-abroad ni Manong? Saan kaya makaraman itinaimas? Naganulaki di nga ibagbagam ditan. Ipadeliver mo ti lechon ko na. Ado mo ti tao itayan da Auntie Petra, susan bakit? Kasangay ni Auntie Petra ita. Bakit? Imbitado tayo. Awan mo tinadakdakamat ni Auntie. Di bali latan lakay. May mayatan no santay nga imbitado. Tapno awan ti pampanunutan tayo nga utang kadakwada. Sa bagay matkat di ah. Ni tatang, kunak man no nagkuyog kayo nagawin. Di magas itayan ti kumpare na. Adala ka no napatag ngay bagana. Amang ano mabayagan ijay. Saan ba't siguro? Sumaron mo akto adagos ko na naman. Panawan ka pa'y nga ron, ta ipapudot ko ti kape. Dumagas kayo pa'y Uncle Dolpo? Ay. Dumagas kayo pa'y tamangan tayo. Anya okasyon naman dakan. Birthday ni nanang ita. Nalipatan namot ng imbaga kada kayo. Ha? Ay, wanan niya. Ala, sumrok kayo, Uncle. Ado tinaisagana pagsasangwan tayo. Ay, nakababain sa amag kanakan. Awan ti rumbang apagbayanan nyo, Uncle. Dat tayo laang mag. Agsarita taman, Amanda. Maipapanitian niya, nanang.
Anya ti aramidan dayjay Adolfo dito'y balay, ah? Kas makita yumot nanang, mangmangan. Saan ka di nga imbagakken ka adi mo imbitaran dagita? Anya La Ketdin nanang, kasinsin yun ni Uncle Dolpo. Awan mo tiya mo kadakas nga inaramid na kada kayo. Tapno imutan kan guraan nyo iti kastaunay. Ibagam, tagawaan na timangan. Maruruda ka makakitkita iti panagruprupa na dito'y balay. Ay, jak amo kada kayo nanang. Talaga ajak maawatan ti ugali yo. An-anwam manan tay supsupot mo amakan si ka, Amanda. Itad ko kini Uncle Dolpo, tapno adamo ti ramanan da kasinsin Susan. Asino tinang ibagaken ka amabalin mo ti mangibingay kadakwada? Si kaya tinag-birthday. Nagdesisyon ka man na sikalangan. Oo, nay kayo nanang. Nalabas mo tanti kasta kinaimot yo. Tapno ibagak kada kayo, kwarta ni Manong tinaigatang kadagitoy. Muntay na kitamakan. Sana siya ti pagpungpong tudam, ah? Ay, hindi umot la maibos nanang. Sayang laang numabanglos iti ref. No saan na maibaos? Baybay am di tatauray mabanglaos. Ay, dakas ti kapanunutan nyo. Kasanonod dumtungto ti aldaw nga agkasapulan kayo. Asino tinamnamaan nyo at tumulong? No da kasinsin mo asusan ti dakdakamatam. Anya kumangay ti may tulong dagita kadatayaw. Bagidan to pa'y kadida matulungan. Datayo pa'y laeng nga ta. Madandanagan akong lakay. Uray siyak nga rutbakan. Rabiin nga maawan mo ni tatang. Anya nga tano, mapanta iti ayan ti kumpari na. Dako! Ha? Ah, tatang! Nay, apay ang kasta tila nga yung kasawa. At ka di parekol. Kastaunay ti danag mi kada kayo, tatang. Naimbaglangan, tawan dakas ang napasamak kada kayo. Wan nga ron. Itay pa nga urayan da kayo tatang. Pasensya kayo no narabi anak. Nakipanganak kami nito ayan dantiyo apitra. Birthday na ita. Oh. Kanto'y tintin ni Amanda amakan para kada kayo. Nag-expire bagaya man tidado mga idol-dolin ko. Sa bagay, nabayag nga binag tidado dito eh. Itaman pa, ngayon ruwaryo dagita induldulin nyo nanang. Ah, ay ikwa, agdalusak laang anak kao. Nay, nagadupay gayam tinabati dita. Diyo pa lang nga itadagita daduma. Siyak ti agdesisyon no asino ti ikak. Kan no kaanaw nga itad kao. Da kasinsin Susan nanang, ikan nyo ida. Makitan to ah. Amuyo mo ti kasasaad da nanang. Ay di nakman reng-rengen si ka Amanda. Isudala ka na yun ng tidakdakamatam. Awan la tidaduma aya. Wan ata iso daraang ti kabagyan tayo nga asid nag-apagpatulungan tayo no kasapulan tayo ti tulong. Sa maysa, uray pobreda, nasaya at dananang. Saan da akas itidaduma dita, anapaidam. Naimbaglaangan tanaranaan ka, Dolpo. Ada ka diti bagam kasinsin Petra. Bagi yaw. Ha? Kanya tilinaon da iti asupaw. Basta laam latan. Para kada kayo dayta. Ay na, ang yaman na klaunay kasinsain. Imported sa aman na gitaoy. Ay uwan na. Tapno makaraman kayo mat iti imported a produktaw. Anak ko. Kita am da ito, Susan.
Anya day tatang. Inted nanti mapitra. Imported na kita, uy. Nagkapo ka no, jay, abroad anak ka. Kitaag man tatang. At dati kape, vitamins, dapat chocolate. Aywan nga agpaiso. Hey. Nakaskas daaw, tatang. Nakaskas daw ti Anya. Italaang man anang tad ni Auntie Petra. Okay lang, anak ko. Saan namot a responsibilidad ti mangtad? Nukas tangad dati ipaw iti anak na nga OFW. Muntoy man dagita tatang takitaag. Kita, ato da ita. Sa balit agparparik na kanyak tatang. Sika, hindi mo anak ko. Pag pampanunutan pa iti dakas na ang time. Kunak tumat tatang. Apa ka di anak ko? Expired matandag ito eh. Anya! Anya tilinaon ti supot anay para bawi ti lamisaan, bakit? Di mo kutkut day talakay. Anya dito aya. Imported mo't na gito'y bakit? Dapay tsokolate. Di mo kutkut dagita kunak. Nangalanyo ti daytoy. Inted ni Auntie Petra. Ngam expired ang dagita. Anya? Jak amoy ti dayja kasinsin ni tatang. Pagbali na naman tabasuraan da tao. Bakit anya nga ti planom ka na kitangay? Isublik ka ni kasinsin Amanda. Saan tayong agbibisin anya? Isublik da gito'y kasinsin Amanda. Ne, apay di ta kasinsin. Inted ka no ni Auntie Petra ka ni tatang. Anya? Kasta unay tiragsak ni tatang. Tadaing nyawid na nga imported. Tagayam, expired mat aminan. Day tati bagbagak kininanang. Pasensya kan kasinsin. Jak amo ti maipapan iti dayta. Awan basol mo kasinsin. Sukataklaangan kasinsin. Sumrok ka pa itay supot ko ti itad ko kan ka. Ay, saanan kasinsin? Awan ni nanang dito'y balay. Sa maysa, kwarta ni manong tinaigatang kadagita. Ni nanang laang tinaimot kasinsin. No adda ni manong, sigurado nga ikan na kayo matlaang. Naksayan tinuldulin ko iti sled ko ah. Dang tedak kada kasinsin Susan, nanang. Apay anang ted ka pailaan kat adamat ti inted ko kanidulpaw. Tiintad yun nanang, expired matan. Insubli ni kasinsin Susan dagiti intad yo. Pagbasuraan nyo matpiman dagiti padayo at tao nanang. Ay kwa. Saan anasaya at ti kasta? Uray kas jay ti kasasaad da. Irespeto tayo latta kumamot idaa. Adamot tirik na, da masaktan. Kumusta ti tricycle, Jeric Lakay? Natarimaan ka di? Mabalin nga agpasada ka, intun bigat? Owen bakit? Natarimanan, isungin nyawid ko. Nasayat mat nga rodno kasta. Masapul nga agpasada ka. Ngamin, maibusan ti bagas tayo. Owen, hindi ka madanagan bakit? Agdiskarti ak iti maigatang iti bagas. Maala, ag-shower ka nga rudan, tamangan tayon. Ni tatangay. Ada iti silid na. Madama nga agin ina na. Ayabak to, no makay dasara. Amanda! Amanda! Apay nanang, ano kayo? Sana makaagis anak ko. Apay nga isa pa'y rabiin. Itaray na kiti ospital. Diyak kayat ibatay.
Mabit lang, nanang. Ito gaw yung pay beta awagak ni kasinsin Susan. Barang natarimaan ang titricycle da. Hindi po mo ti silaw ta maturog tan bakit. Agpasada pa inton bigat. Na, kasino ti umawawag katrabiin? Mabit lang ta kita. Nyaman damot. Sung batam, amang ano napatag ti baganakan ka. Hello, kasinsin. Hello, kasinsin. Natarimaan ka di tricycle yo? Uwan kasinsin, apay ka di? Mabalin ka di nga itry tayo ni nanang sa ospital? Apay, naan ano ni auntie? Saan ka no ama kaangas? O sige, mabit lang, tay bagak ka nila kay ko kasinsin. Agyaman na kasinsin ha. Urayan kayo dito'y balay. Uwan kasinsin, agsagana kayo matan, tay baon ko nila kay ko. Oh, apay ka no? Itaray yun yan ti Petra ija ospital. Saan ka no ama kaangas? Amangan no kimaro manan ti an na yan na. Kumusta mo ti marikrik na yun, nanang? Ako naklakit din no jak mailasat, anak ko. Ay, Pagyamanan nyo, taada ti tricycle da kasinsin Susan. nakabamain launay, anak ko. Isuda pa ilang tinangitaray kanyak dito yung ospital. Banag, apagyamanan nyo launay. No awan da nang itaray kada kayo, awanan na. Ang mga no naustol kayong nanang. Ay, di nakman but-but gan anak ko. Pudno ti bagbagak nanang. Saan kay akabaalan abagkatan nga itaray dito ospitalan niya? Ala, wanan. Anya nga ro ti plano nyo ita? Agkid daw kayo kada iti pamakawan kadakwada? Agyaman kayo matlang tauray dakas kayo ti mulong dalatta. Ay, wan anak ko. Makarwarak dito yung ospital. Agdiritsuak iti ayanda. Masapul pa'y gayam nga dati dakas sa mapasamak kada kayo. Sa kayo agnakam? Lalaki, dahin, di kagbalain anapaidam, di mo imutan ti pada mataaw. Iti kasta, kit andan to ti tumulong king ka, nusika ti agkasapulan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Ania La Ketdin. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.